Kubor nakaslem jong udongsan hima. Katanat kokot kekyak ke sorkar jela, kelapan benar baka jela, keladan biang yu unong pang COVID, ubalaklat no mentang si thok dieng ke arpu prata uyayong arhajar arpulai, Hawas Garo Hills District. Kat kong kajing itu kibriu katanat kokot kekyak, kani kajing klat nakadaw kajing pang COVID, kalajab yang hadian henriu benai. Habaya tu ya kani syikilat patai kubor, ke menteri kokot kekyak, ke kong amperi ningdoa, kalau orang bau niu nong pang ubaklat, udan saupun riu senam kerta na West Garo Hills District. Hendrai ka kong amperin kalau ang bawat ladaw niu nong pang laklat. Haban pa pet beniak biang lani tes. Lau niu bayap ude ubayo tang kajing pang COVID. Niu dan lang bat ki weipat kijing sitom hakamen. Ka kong amperin ka kenturu iki bawan ni ki jaka ki bajur ba ki bayo COVID. Makin shim ki la jing yada daladi yaladi. Kenang balada don kanu kajing sitom. Kanam ban yaki. Kalau ang bakum ka jela bat ki nong snong ngim kwa syu ban bun biang ki bayo COVID. Kumbalong hagisnem balalen. Ba ladon ko way kajingdu no yung pensim bokodor jong unong song jong ka jela ka ba ituni nakadaw jong kajingpang lani ka COVID kadi kamut ba pasti jong ni don kam benta banya ting banya sir ba ka COVID kan mon biang nganong biang sa sisir ngim simong baka COVID, kalalong biang, kumbalong, hakapor, itu kisnem, bapan, ting-e, uklam. Ngikwa pan pentip UEP, ba kani, kajing dono, ya kani kabay kabansin dong unong song-song, ngindang ha biang bantes, nang banginduk yo jingtip kamsyay, lada, kajing kadaw jong kajing duno jong kajing im kaday kit kang nakabenta bayo COVID ne day ba ita I nong song snong iladon lupa kiway pat kijing pang kibaban rengkat rengkat pat ka COVID kabaar kalong don kam dingi pan pentip ipi kipat ba namar bon buri ni kipat ba kalong babaklas sibo ngin pentip da kabasay but ngin pentip ru da kabasay ba phim don kam bansyong sir na kanikadaw. Wat don kata kajingmut ba o kalawan biang baklam jingpang COVID. Ngidon kam ruban pensyay syupi ba kajela kajongi baro kijakas sumar kilalong kibala pentre nagabenta banpet ba kaklam COVID kanum sapriang kumbaka sapriang hakisnem kibaladep. Ni syukwa ban pentip sepi kipat ba balada piwan na kijaka kibadon kita ki COVID cases kibabon hakani ka ri India ne syakaway bat jaka ped mapinshim ya kita ki precautionary measures lane kita ki lat jing penyada ngobhaya da ya di lada pinangwan na kum gini kijaka phong ya ka mas ka jopi nakabenta san hadu news ni nang ba lada don kanu kajing yo la jong kata kajing pang COVID bakan rung lani lada pidon ya ka infection jong kata kajing pang kanum long kajing pang kaban ban yapi kita ki dak kishin jong utaw jing pang COVID ilong kumju kumbalong banswa pila bandon kajing pang biong kli ka bakra lani pila bandon kajing yo suot penhiar lani pila bandon kajing bamla manring mensim lani piyo kajurko kabujur kita gilong biang kumju uta uknyang jingpang COVID om day unu uknyang jingpang ubat temai ubaka jela kajungi ngimpat don kilat dawai ban yada tinggi ongru ba kum kajat benriu ha ka imlang kasalang namar bangi yo I syaki weipat gi benta jong kani kari ke jongi kita ki nongpang ya kani ke jingpang COVID kila nang bon Kakong amperin kalay tu baka sorkar jela kalong kabapen kre aki jaka sumar bat shim kilat kanang bakanam sapriang kumbaka sapriang hakis nam kibalalen habakili kumnu ka sorkar kan le na baki bun kipat ba kim nget baka di jingpang COVID namar ki baklat bun sien ki dei baladan lupa di ki weipat ki jingpang jihitam kokong amperin kalaong bakum kipat ba kim dei syu bantiang bansir nimut dur
Namar ladap ya lupa ya ka lenti jong ka jing shampang namar ngitip baka don kum kata ka jing pang COVID. Kalau ang balada kipat ba kinget ni kimngen ni ha ka jing start jong kipat ba. Namar kata ya ketika jing ya daru amla ban penbor henrei sarai hi daladia. Pechani ni di belong kajat tembi kuasa. Ladap ya lupa arsnem tam hakata ka jing sir. Ngim deshu ban tiang ban slai ne ban mudur nama pila dep ya lembati ya kutu kelenti pila don ya kata ka baki ong temporary experience ngidon kam menta ban ong ba pitip ba kadon kum kata kajing pang covid pinget ngi e kajing start yung ba na kata kadaw ya ketika jing ya daru ngiong nginumla ban kumbori pilahi dalade jela ngim kwa shu bangin poi syakatu kajinglong kajingman hakaba kita kinong pang kubit kilabom na do kata-kata batla hap khang du khang dam mingi halaki jong ki kisem nang banginum poi syakata pot ban haple ikita kiki itu na pedeng ginong song kibasno pidon ye kita kidak kisin kibale si pidon ye tong jing pang kubit semua bahan like peran cokilap ai sumar blok ru kidon kita ki testing centers mentalili kidon ki home kits ru tang ba ngingi ong balada kita ki dak kishin ki long ki ba phim sngola ban shan wat pen slam lani wat jalan ban lai ut hospital namar kajing pen jalan jong pi ye kajing lai wat ye kajing yarap kalap an long ka daw kaban sya yu ni knyang jing pang ba un ban yu pi hado ba poi kapot bale si jing im ki ba kodor ru ni la mando Habaya de baka jing artika biang hajela ka kong amparin kalaong baka tika kande kata ka booster dose but habaya de baka tika ansa shem ya karai ha ka jingelang ka banlong ha ka singining kong kashi tarik ujambang arajar arpulai ha ka jingedan lang umentri rang ba ukandet ke sangma ikwa bani to ipi baya kata ka vaccine kata ka booster dose ka baki ong ne kata ka inject ka balai ngi kum ka sarkar ngim kwa ban penbor kianu yanuru ban shim ya kata ka inject jingyada hanre lada pisngo ba pila dai lupa inong song ki bapun ki jat jingpang ki baban ya ka bet ka chopi shim lupa ya ka ne ka booster dose nang ba pin pen klan ya kata ka jingyada jong ka bet la jong na ka jingban jong tu nyang jingpang ubaki ong covid i ong ru ipi ba ya ka vaccine ngin hap ban thiet kum ka jela ka sarkar kan hap rai ngin ya kendo asli ning ba menteri rang ba jong ka jela aka bangin ya syong ban ya selok kumno bangin le bat katno na kata ka booster dose ka bangin le ban thiet bat bangin ai bat ngin pen long ready ya ki pat ba ki shim namar pa ka inject ko ka long ka rai ka ba phirai shimet daladi ngi khuslai palada ngi shu thiet bulk ya kata ka covid kan yangi namar ba kidon ki kendon ban pendan kam ya kum kini ki injection jingyada pi hapan pet ba nada pi play ya ka sunduk jong kita ki inject hapan play bro ko tuli si play lom kumta kaleno eno atau ko inject kata ka demand buat ka supply ya kata ka inject ru kadai bandon ti ngin rai ya kini ki bro la sining kong pat ngin sa pentip yang ipi ka sining kong kum no ngin le kum ka jela ya kane ka jing sapyang na ne ka jing pendon ya kini ki inject lat jing ya da kam lele ya kinong song ki baladon lupa ki babon jad ki jing pang hakimet ki joki na ki daw ki bapher ngim kwa ban ong ye pi baka covid kalawan wat nom sno thu bakla ya kata ni ong chat baladon ko wai ka men simbril ka bakodor bangilado ni kwa ye pi kom kinong song opini sim ya kata kalat jing ya da ye le barabo ban
pet ba pi sat ki jong pi ada pi biong kli kam tam le ne pi don kanu ke jingpang ke jurho apniar yele ban thia no marwei wadya shong jan than bat hayeng hasemru shabaru soba ye shem ye takalan na yami naga pidon kum kita ki sign no pem I ba pidon ka chance ba let's see kala bandai ka covid rekat bo pin test wat modur bakan dai ka covid testing kalong kalat ka ba tikna bat pentikna ya kata ka jingdon jong untuk yang Jepang hakamet jompi ban pendep ya kata ya kita kiba bampat yo ne kiba laklat no ne kiba pang kubit kan yai long hi kum bakalong hakis nem